Hello, welcome back again. Have tare. Anouba Chingmeirong car bazaar ki gari Anouba car lai na dum ai ngasi ju khara update han nga nan yaw ba gari sing do. Aduna taba have tare. Aduna taba gari khara mu ai update pijar ke gari talen fan mu lai de. Adune ina si utkian mayam ki tamak tani ko ina usar ise maman gi di khang rem hoina akoi dal lai ba gari dune ina usar ka toise. Lai bai je ai sima cover tau zakre i20 cover tau zakre sima de mamang gi video de miyeng biro adum yaw mani aduga mathang da koi gi sigi keno sima dan cover tau da adu ge na si sima sidagi dum haujar age have dare ko alto K10 2012 model ni ko that is dum tire hi condition loi adum loin mak thongna ba yari ba condition ngak ta oi re have dare se the surrounding I put pakanda second on VXI orego aduga magi kilometer running say 65,000 kilometer mug run tawre aduga magi demand price na 2,25,000 smile lai manung du suai ya pet yegan jarake manung jena smile lai gani meam jena maning sit smile lai adam leather seat ni adam yari matam adam sang na sin adam yagi ne habtare ada power window loi oira ni go mai lai de aduga mathang da mo koi gi mamang da simasu koi cover ta hodre mamang gi dusu dum moi che poche product se lak paga dum sat pana khale habtare simasu nahan ma yaw do product ta dum launa gre habtare sisu kano ne sina 2015 gini ko K10 West Bengal gini sina 50,000 muki sang da thawre the price demand price na 2,95,000 smile lakh ni ko tayar gi condition ni smile layer ni sima ado adam den kumari kya ude ko adam dai maning jo apit usar ke sisu koi VXI model ni ko mai lai gani gari yam na li ko yam na sina bya ba color ni si colors gray color da amna dum phajana haita ai manung jo apit usar ki ko sini adum yeng bada sima di khidang premium ne se manung je dum oi yeng bada haita ma gi seat cover gi the dashboard ki color si ga seat cover si khidang matching oi ba haita yeng bada su dum phaja ba haita smile lai gani ko sini aduga magi demand price di koi gi 2,95,000 final lai gani ko aduga small hatchback tas maina moi ani lai rum matung da koi mathang jina koi gi SUV haitare SUV bridge sina arunachal gi number haitare tongan ba koi gi alloy design ga loin mak yaure they are gina sini condition lai si ko adu diesel ne mana diesel oira ni sina mo ko adu sima si koi 2019 gini ko 42,000 kilometer mu thawre aduga magi demand price na only 6,50,000 smile lai ado kana gombai sina pam bi yaur ga de dum ai description da number hapcharam ge ado dum contact taw biro ko yamna dum nuai ba sina ba nuai ba gai makhal oi doi ni ko ai manungi joy pe jangan jara ke ko smile lai gani bottle holder siga je touch screen okay no all more oi jara ni auto ni ko this steering the infotainment touch smile loi yaujare leather seat loi oira ni smile ko aduga maning gi smile lagi ni seat yam condition yam mong tari adjustable headrest loi oira ni ko maning mama ada smile lai condition je adagi mathang jina khoi santro angau buni yam ling na lai ri gari se yam nana haitare ada magi kilometer running se 54,000 muk thawre ada price se 2012 ki model ne controlling car my demand price na 1,95,000 smile lai gani ko ado interior so habet usar ke ko maja sini mas ya dum tayagi condition na dum yeng bio dum hazari ko ade door ga se handle se chrome na loi ma treatment de loi tawe ado breza du sis maningi looks smile dum lai gani sensor ga loi yaw re ko back camera ga je
yellow lady. This is Santrogi GLS my lady go. Tang manung ilu sir ke. China organi mai manung ge dashboard. This seat steering edum si sudum nali ha betar manung sudum manung pan ani ma dum nali fazana go. Okay, then adu daga matang tar ko da khoi gi alto se nan utpado adum nongan baga loi sat khre betar yamba gari se demand adu ki matik leire adum gari se lak baga adum tauge na hale ado khoi gi viewers in the marakta gi su khoi kitang an thagat piro ha bagi keno su complaint dum la ame ai nangaudre ha bagi ha betare nangaudre low nangaudre ha bagi waro su dum yauna re aduna ai hek lak baga dum gari sing jei uchara ni miam gi damakta alto 800 2020 gi ni ko yam thina nauri ha betare ado kilometer na sumna tagi 10 sam thaure ha betare hai na di khoi gi less driven car ha betare ko aduga magi demand price na 3,35,000 smile lay adam slightly adam negotiate kar adam tok sin gi dum loi ya nga thani ko adam lakpio ado kudong cha se mangan bi gano dongi haibdi mayam je ahan ba pam da budina te ahan loi pam ne adu sai gi koi budget lom da yang pakan da ko use car sine hena koi da yam na kana ba financial da yam kana ba pi bani na sigi kudong cha se dum lobio nei haijari ko tayar ki condition smile lay gani ai manung gi so hapit usar ke yang to yam thina premium oi ba ai di yam thina yeng ba dai ka da yam phaja ba color combination gray and keno black ki keno seat cover ga jade dashboard chi magi looks yam ana lay di gari de asi dum kudong chap se lobio na hi hajari ko adai maning lom da su hapit usar ke sini maning gi looks mai taw ni ko adama si yamna pamna india gi waina haita yam pamna sina ba gari ju oire ko aduga mathang da so khoi Maruti Suzuki gi ni si ju si na khoi gi Celerio waina andak ta khoi gi update ma gi su lakhi lai ko adu sina jeki ma gi previous generation gi khoi Celerio du ni 2014 gi ni ko sisina sumna ta gi 45 km 45,000 km mu thawre adung magi demand price na 3,30,000 smile lay ni ko 3,30,000 mu lay aduga side or bem ga black color da la ni tayar gi smile lay ni adagi maning gi soya hapet usar ke VXI ne model se ko smile lay ai ma hapet usar ke smile lay mangi dashboard smile lay ni ko adum yeng mun wai di si jo ko aduga mathang tar ko da koi gi 2018 gi ha tare sinate si mamangi keno de yaw grabani adam koi gi ka tare 2018 gi mayamna hangnaba makhal gi gari bolero mayam gi yamna pamna ba ha tare indian gi SUV ha tare sing ha gadi yamna pamna sina ba sing da man sina bu su yam ka ana nungai ba ade lambi pataba marak ta su sina bu yam nakka henna nungai ba makhal gi gari ha tare down 18 gi only 58,000 km price na 6,80,000 sumaina lay namangi looks siang badum nungai di ko si jo condition ja adagi tire gi design sumaina lay re side footstep ko lo yaw re ko adagi side or bem ga jam phana ana kaina dum pak ni yaw re ko ade manung gi looks na sumaina tawra ni sit cover ga siam nana mong thana dum lay de ha tare sumaina lay re ZLX by Power Plus smile like my model no sini the my maning gi tire sudum condition party have tare ko adu sini koi ngasi gi samlapa koi gi use car gi
update haijaba tar tasena hagdi na nangudaba khara yawdo mayam da sum kitang share tawjage na semja video ne ado video se nungai ragadi subscribe like and share so so toksen beramugo ado ai mayam gi dum update matam gi matung adum purga laksege ado na mayam asung so dana miss tawduna ba haib tar video se bell icon da so khoi gi press tawbiramugo aduga akhoi gi yamna akhoi gi kaitare Chingmeirong car bazaar gi owner gi magi site gi tonganba wahai matara dang mana phongdok ningba myam gi yamna kana ga do ba haib tare ongni wahai matara dang la ya do haibet tamina si ko akujik akhoi gi Chingmeirong car bazaar gi hojik myam da aida share tawjak kodul si akhoi gi Chingmeirong car bazaar gi showroom ama nauna hangi bise sigi akhoi gi manager gi haib tare akhoi gi yam da kana ga do information amka share tawge habigi mark silida akhoi gi channel sigi through the myam da information amka share tawjarke the myam tamina si ko ado sumba akhoi gi Chingmeirong car bazaar nauna hangdok chakpa ano showroom sida de lapidana channel sigi sida through the haitare koina Chingmeirong car bazaar sigi kari makara koi viewer sinda koi share tawjak phangje si koi gi level gam phabane hena khanjai makha tarakpata koina hajaning ba viewer sinda de viewer sinda gi de kaida bibirakpa phaba comment mayam koi adusu koi welcome tawjai hena koi Chingmeirong car bazaar gi make digi aina ana mayam da ss bijari aduga gari si koi je yonba khata tana adi koi seller amadi buyer na koi dum koi signboard da dum thar le jarani daga adang koi ne yonba khata ta ba adi koi customer jina adi buyer jina adi mai gi tong iba gari hana le jana ba gari adu adi yonbam khang da ba leiraga su amadi aduga achin ba le dagi atuba thadong number leiraga su koi na dum adusu gari gi condition ni aga koi dum dogje akhoi gi marathana karagumba akhoi gi gari se yonbam khang da khaktagi nat tana habi tare akhoi karagumba gari se upgrade tong ba leiraga su mafam jida phangiba gari se apam yawarga masagi hang de jeri gari se kana de exchange togi kun sa su leira le adugu su man adi mai gari tu puraga koi ai gari si adi for example ai gari se la ani pibani mana adi la ani pi kitang upgrade torga la ma tro pi ba gari tung ga su akoi gi hai showroom Chingmeirong car bazaar sida available no ita ga di adu su dum mai car do exchange torga or pesa to option to ga dum koi dum adu su lo ya ana adu gi keno facility jo koi bijari samna adi tasena ga di hai Chingmeirong car bazaar sida da koi manipur ge na ha tare manipur ge na any apamba music na ha tare dongni gari yorbi ba gari thadong ba le ga su koi mafam sida laga dongni chanaba mamanda price le ni na kanda ilai lai na yo ya dong sa su Chingmeirong car bazaar sida phangi na tapi ba aduga mahatar da loan ni matang su yang toina koi hang bai tare koi viewer sing ya kana ko toina loan to matang sin tanga da clear tong yu na tapi tu matang tang chang ba te tang kan koi loan se koi na koi average te koi to jam ni sen na ga di loan se koi pi di gari koi pi di na te bai adi finance na Mahindra na to bune Mahindra finance to bune aduga gari di koi choose to customer na choose to matung da gari je adu Mahindra finance to bune aduga hai ro posi koi gi viewers sing na customer sing na loan logi ke hai ta ga di ls koi gi ai chang pa khara hai ma adi ai loina khangri na te du sam pa lai na ba ko ai do je na ba koi uji mai na pi se anamba greater adi koi phal area sigi mai si jurisdiction manung sida CP ba aduga sai gi gari gi model jina 2013 gi bakaya 13 gi matung 13 14 15 adi mana chakhiyo pose adu yari bakai adu home gari da di lobby da na pai adi kai no da sai gi magi loan kano do
processing di chap mana itu la ani piba gari jiga la nga pi du processing chap mana dum chat khine ba ani mo ju di private finance ni amon da raga aduna mo ju di chide idong no use card mo ni khai manipur ahan mane ba to ko kan ta pi di ba mahindra finance ta aduna si aduna akoi na su loina di akoi ga di mo ga hapetang only kan oina direct to bani du mo ga di barbeli ta ra ta jin yuan phone yuan adu kai no ge officially de hoi ta ra na te sian hai ga di Jackie lo ge har ga zo ma na da hani ge ge zana hani ge moi moi da salaga connect to ma sang ya te mo jani mo office pamaga pan card aadhaar card purena puraga aduga kana to wada moi de civil score yang digadamni adu hai do pan card aadhaar card moi na ad civil score yang matunda hai ba criteria do surabra sure har gadi moi approve to rane approve to matunda se la ka do approve to ga adu moi approve to re har gadi gari khandi be ready gari khoi si showroom de moi apam do adu gari khandi be are bi ta di adu moi na adu down payment kya chige da moi 50% chige da ne adu kara gumur 50% do 20 dan chibe ya bra adu 10% chibe ya bra ha ba di customer me an tu ko lai ko adu ma do ko de le ko ngam de ba chen na ga di ko na finance na tamina ko just magi ziki zik bazas ki no sama Mahindra finance karai da mujo magi le Mahindra finance head office ko Chingmeirong gi ji Eastern Motor showroom do adu gi showroom manung chang laga second floor Mahindra finance le ni second floor ada chapira ga hai ri ba ko customer jing jina direct chapira na ta adi kai to pira ga aadhaar card pan card bai bi ro adi lau ro masa ro to ko ro adu da hana moi da adu pibi ga thajin bi ga si civil score na simba adi approve to ya ga dara ya criteria ji kai le ko ke moi da ko in the right adu puna muktu moi na approve to re ya ni har ga o adu di si to bi ro si document ju moi be har ne de chang da document ge do adu da moi na har ma tung da di ya re har ga di akoi da gi gari si ma to ge laurage har ga moi booking book to sen bi ya mana pa ba gari to any gari ko mana pa ma booking adi sing ya kai si ma ko kun ji ba tara si ma adi booking to gi ma ke ko na gari le na thamani adu mai da mak ta thamani ko ado matang sai sum na hoi gi eno se video se lo se na to ge dong mayam sungai soi na dong gi gari use car mayam ma adi aju nom khangdana yadi yon da kitang pudong sa da le ga di ai be Chingmeirong car bazaar si da sungai soi da tang la pi wo du ta na bi ga dong gi problem do solve to da Chingmeirong car bazaar na sungai soi da mating pa ni ha bi hazar se thamjar ga na si di sai sum lo sin dar ge mayam matang gi video ngai me se thank you